Skinut ćemo igricu Hector, odnosno pokušati da skinemo i instaliramo. Imat ćete link u opisu. Znači kliknemo na torrent. I bacit će nam direktno u torrent mala igrica oko 800 i nešto megabajta. Pošto ja već imam. Znači igrica je ovdje. Ovako će izgledati kad se skine. Ovo je već raspakovano ranije. Radit ćemo ponovo da svi vidite kako to izgleda. Raspakovat ćemo ovdje. Znači na RAR1 desni klik, ekstraktujemo files tamo gdje smo napravili prazan folder i raspaku. I brzo će se raspakovati, a za to vrijeme pravimo u instalacijama jedan prazan folder, već je napravljen. Tu ćemo instalirati igricu. Znači u instalacije pravimo prazan folder. Tu ćemo instalirati igricu kad se ekstrahuje. Kad se raspakovala, idemo tamo gdje se raspakovala igrica, dva put kliknemo na to, zatim na setup exe, sačekamo da se učita početak instalacije, to će ići vrlo brzo. Na pri kraju početak instalacije. Sad bi trebalo da krene instalacija, yes. I ja počinje instalacija. Smestit ćemo je na D disk u instalacije. Nećemo kreirati u start menu ništa, samo na desktopu. Next. Instalacija kreće, ide veoma brzo. Instalacija je pri kraju. To bi bilo prilike to što se tiče instalacije, sve pozatvaramo i imamo igricu na desktopu. Ali to nije sve, znači moramo isključiti firewall. Idemo u start menu, odnosno control panel. Zatim System and Security, Windows Firewall, Advanced Settings, zatim na ovo prvo da postavimo nova pravila, idemo na Next i sada ćemo pronaći našu igricu gdje se instalirala, znači na D disku u instalacijama Hector i ovaj
Hector Win.exe, znači obeležimo na open i pisat će ovdje, znači to što smo obeležili, idemo na next i blokirat ćemo internet konekciju, idemo na next i ponovo next i napisat ćemo blok Hector i finish. Zatim ćemo to isto uraditi i za drugu opciju. Znači za ovu drugu opciju. Kod mene je već blokirano jer sam ranije instalirao igricu, i ćemo ponovo nova pravila, program, znači next. Ponovo ćemo naći našu igricu na D disku gdje je instalirana, obeležimo Hector Win.exe file, izvršni file, obeležimo open, next, blokiramo konekciju, next, ponovo next i napišemo blok Hector, znači odvojeno, blok Hector, finish. To bi bilo to, znači što se tiče kompletne instalacije, možemo bez problema pokrenuti igricu. Pošto Camtasia ne podržava full screen, ja ću pokrenuti pa ćete čuti melodiju, muziku i znaćete da igrica radi. Da, igrica radi bez problema. Evo, zašli smo iz full screena i možete vidjeti. Da igrica radi. Malo duže se učitava prvi put, a kasnije to ide dosta brže. To bi bilo to. Uživajte.